Razni su saveti koje smo dobili u našem životu. Neki su za naš život značajni, a neki i ne. Ali pitanje je koji je to savet ostavio najveći utisak za naš život. Danas pitamo građane i građanke Novog Pazara koji je to najbolji savet koji su dobili i zašto. Koji je to najbolji savet koji ste dobili u životu i zašto? Koji je najbolji savjet? Od roditelja da budem pošten, ništa drugo. Savet? Da. Da slušam samu sebe i da odbijam sve one što su negativni, što mi donose negativnu energiju, što mi smetaju u stvari. Razumete li bošnjački? Naravno. Znate li islamsko bismillah lego elhamdulillah ko se digu? To mi je najbolji savjet od moje majke. Najbolji savjet mi je bio da nikada ne odustanem, zato jer treba mi motivacija i sviđa mi se, zato jer ne želim da odustanem. Najbolji savjet je bio taj da niko neće doći da nam pomogne, sve morate sami. Ko kupuje nepotrebno, prodavat će potrebno. Mnogo teško pitanje. Ali neki koji vam je ostao upečatljiv. Kako mislite, na koje savjete? Na životne savete, možda kroz vaše godine da nam date neki savjet za život koji je vama značio. Pa nisam dobio neke savjete specijalno u zadnje vreme i ne mogu ti što. Da voliš najviše svoju decu, sa njima da izađeš, malo da prošetaš. A koji je to najbolji savjet koji ste dobili u životu i zašto? Da budem dobra i da činim dobročinstvo, jer uvijek se dobro vrati, a i loš. Dragi gledaoci, čuli ste naše građane. Poslušajte svačiji savjet, ali uvek na kraju poslušajte sebe i svoju intuiciju. Za Connect televiziju, Neira Hadžalić.